بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. الله تبارك وتعالى ولو أن أهل الكتاب سيوتون هرب أكنوا بدفت الإسلام جوجنا بالتوراة والإنجيل آمنوا بجندين نلا محمد كذا بجندين القرآن بواتشدون واتقوا به لألا بريني لكفرنا عنهم من منتنين بسيئاتهم بنيجي مقبلين ولا أدخلناهم من نادين بجنات نعيم كالجنات نعيم. ولو أنهم ستون هركم بأقاموا التوراة بدارينو بفيري توراة عند والإنجيل الإنجيل عند عرب جابونو بريسبكت شريعة الله وندي دينك التوراة وندي دينك الإنجيل وما أنزل إليهم عند دفتر جبنا عند ما من ربنا أمرك جو ما بلون بتوتين دون ده القرآن عرضه دون ده وما أنزل إليهم من ربهم عند القرآن عرض جبنا عند ما بين أمرك جو ما بس بيوانون لا كلو بنيامينو من فوق إن كوي مريدو مأبه ومن تحت أرجلهم يكو يوري لي كوي مأبه معنى الله جبتنا نانو بأرسي كيجيهم فوق منهم هنا مأبه تنو أمة جماعو مقتصدة حكي ديدو أسوان تعالى هولي بفو نون كدي معنى بونا هفرا بلابو بجابا الله فيو منهم نو مأبه أمة مقتصدة معنى جماعة حكي ديدو إن شاء الله ودي مؤجرها كون على كدي بنو دكو فئجت وكثير كو دودينو ما كبر دودنو منهم بيسابوني ما يعملون كلوني قول دكو يا أيها الرسول هيكو إن لا بلغ يتي ما أنزل إليك دونك جبنا إمام ربك نمرك جوما الله سبحانه وتعالى ندنا لا وي يو يتين كو الله جبنا مكو كون كو إمرك جوما كون نايو سود أيفس وإن لم تفعل سوال آل دون فما بلغت هذا يتنا رسالته نلا المكونغا نلا دونو ويتنا هوب اي فوي كو سودي على على سيد تنيمو جلو بن سيد تنيمو ما كي هل بلغت بفو بيه ناجت بايا كو رافدا يتي ودايا بي وكو الله يتنو نلا دو كو فني لا بن سو فكini kambe ko ali lontoto kan hulo ko duwoni ka aya do ombo yetti be dum aya no woldo fi ali o kambe ko nelaado yottin labbina yimbe ben po si tawno dum ko kon yaa yamiroje de nelaado yamirano suula tawno dum bay dum mettanama fi wolugo wallahu ya'simuka ko alla reena ma ko alla hiwa ma minan nasi mudimbe ben ko wodo aya ko sappi ko hari aranu nelaado ko yottin nun ka suudi hari be noddirayno so bitati arani fof ko suudugol Allah subhanahu wa ta'ala no wi joni yo yottin e kene feññena wata hulu yimɓe ɓen ko Allah renatamo ko Allah hiwatamo yimɓe ɓen fus ɓe wanama inna Allah la yahdi wa fewta alqawma alkafirina yimɓe heferaɓe ol wiu ya ahlal kitabe hay kono yo okkaɓe defte ko aɗo islam adi islam mana ne oddaɗon yahude nasara lastum Allah subhanahu wa ta'ala on laataki ala cheyin e hoore fus e dina hatta tuqimu tawrata ha feewiron darano ɗon tawratare nden gollitironde wal injila l'injilare nden wa ma unzila ilaykum e nde jippinade mum mi rabbikum no mari ka joomum mana fade on hawtindiraade gonɗingol tawrata wal injila o qur'ana o waɗon fof ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala arano wayso fof so jokka e ɗin so waɗi julɗo ha naaqiritanade chrétien jo ma juifujo dina ɓe Allah wiɓe jokka e fus e dina ha tuma ɓe feewiri tawratare nden e l'injilare nden e nde qur'anare jippinade maɓɓe wala zidanna no fayi ɓeyde noon kasiran ko ɗuuɗi min he maɓɓe ma unzila ɗum ko jippina ilayka e ma no rabbika e morde ka joom ma mana o qur'ana jippiɗo himo fawi ɓeydude e maɓɓe tohyana wa kufra ɓeyda ɓe tum bewre e keferako mana jippagol qur'ana ngol woɓɓe maɓɓe na gonɗingol nde bal qur'ana mo ɓeyda e ɓe woni tohyan e kufra ɓenen ay tuy to qur'an ma wondi ɓe qur'ana ɓe ɓurta monade ɓurta wonde añuɓe l'islam ɓe ɓeydo e keferako ɓe ɓeydo e bewɗo ɗum woni wala zidan
no fawi ɓeydude kasiran ko ɗuuɗi min e maɓɓe ma unsila ilayka nde deftere jippinande mami rabbika ka jomma nde ɓeyda ɓe togoyana wa kufra bewre e keferaɓe fala tawata suno wata mette ala qawmil kafirin e dow ɓe yimɓe feraɓe inna alladina ɓe amanu gonɗinɓe walladina ɓen haadu alyahuduɓe mana yimɓe gonɗinɓe Allah e nelaɗo ɓen gonɗini nelaɓe Allah ɓen fof ɓe sendiraɓe ɓe ɗum woni julɓe ɓen kañum alyahude wa sabiun e tertiɓe dinaji asamaw ɗin fof woni rewgol koode e nangue e lewru wiyete sabiun asidi saba o kone ɗo accuɗo dinaji asamaw ɗin fof rewi koode e nangue e lewru ko ɓeyete sabiun wannasara e annasara ɓe man amana billah ɓeɗo fof wi kala arɗo gonɗini Allah goto on o rewi mo shirkanalimo wal yawmil akhir ñalande sakkitinde o amila saliha golli golle moƴƴe yamiraɓe ɓen fala khawfun alayhim kulol wonata e dow ɓen wala wona kamɓe yahdanumen ko sunoto mana ayan kollata en na woyde mo ko tabintingol jooma diina kala e diina mum hollugol l'islam on o ara fi arabu tun o ara fi leñol kaariwol tun ɓe jokkunoɓe nasara yagal yahude yagal saabi yagal ɓen ɗon fof kala arɗo gonɗini nelaɗo Muhammad o gonɗina Qur'an o gollini ñalande sakkitinde o waɗi golle moƴƴe ɗe nelaɗo yamiri ɗen haray fala khawfun alayhim wala hum yahzanun lagad akhadna gonɗimen nangi misaqa ahadiji bani israil en Allah yo ƴetti ɗino e bani israil ahadiji ɗuɗuɗi warsalna men neli kadi ilay maɓɓe rusulan nelaɓe buy nga fof dargol ɓe feway kulama ja'ahum tuma wonde addani ɓe rasulu nelaɗo bima la tahwa ko welaka ko yiɗa anfusu wonkiji maɓɓe ɗi fariqan feddego e ɓen nelaɓe kaddabu ɓe fenna ɗum wa fariqan feddego yaqtuluna ɓe wara wa hasibu ɓe sikki noon ɓawde ɓe wari annabaɓe Allah goo ɓe fenni ɓeya wa hasibu ɓe sikki Allah takuna fitna ɓe sikki ɗum wonanta ɓe nambara e goɗɗo are ɗo bakkat o yawitomo on bakkat noon naabeyama ka hulɓini o miijo ko honɗum waɗi haqqille makko iwa e on bakkat few ta ko on bakkat soñjimo naadimo ɗum fof Allah subahana taala ɓe sikki ɗum wonanta ɓe fitna ɓe sikki ɗum wonanta ɓe nambara faamu ɓe wumiɗi wumiɗugol ngol nawede maɓɓe hari ɓe ala yiide aduna kono ɓerɗe ɗe wumiɗi e faamugol gonga wa fammuɓe pahiɗe nanugol gonga Allah on summa taba Allah hooti Allah jaɓoye tuuboye kadi alaŋe dow maɓɓe summa amu hooti ɓe wumoy kadi wa sammuɓe pahiɗi kasiru ko ɗuuɗi min he maɓɓe tawi gonga natta e gite maɓɓe gonga natta e noppi maɓɓe gonga natta e ɓerɗe maɓɓe ɗum woni wumiɗugol maɓɓe ngol e pahiɗugol maɓɓe ngol wallahu Allah basirum ko renɗo bima yamalun ɗum ko woni golle kon fof mo renimo humpiti agad kafara gonɗi yeddi Allah few alladina ɓe yimɓe qaalu wiɓe inna Allah huwa almasihu ibnu maryam wonde ko Allah woni Isa ibnu maryam ɓeɗo woni gonɗiɓe ko wiyete ko alhulul woko Allah jippi e ɓandu Isa ɗum tigui ɓen ɗon ɓe wi ɗum woko Allah woni Isa wanana ko jaati Allah o jippi e Isa fedde go e nasara ko ɗum wi wa qala almasihu tawi noon masihu ko winoɓe fewdo yettindanelal ngal tawi annabi Isa ko winoɓe ya bani israil on noddunoɓe hey ko on e bani israil ubudullah rewe Allah rabbi jeyɗo lan on wa rabbakum e jeyɗo on o andi ɗo wiyano min komi Allah ono danoɓe o yettiɓe min komi Allah ko winoɓe ko rewe Allah jeyɗo lan min jeyɗo on onon o wiɓe innahu ko wonde o man yushrik billah kala on hawtinirɗo Allah e goɗɗum e nder dewal ngal kala shirkanɗo Allah fagad harrama Allahu haray Allah harmini alayhi e dow on ɗon aljannata natoygol aljanna o ma wahu naaru haray werde makko nen ko kayite ɗum ɗo annabi Isa yewtuno ɗum bani Israil kala e mayɗo tawi ko shirkanɗo Allah yo andu kanko e aljanna ɓe daɗi joni noon ɓe kamɓe déjà joni na he rewdugol Isa e Allah joni ko Isa ɓe woni rewde direct ko Isa to no Allah darno e Isa landomo yawmal qiyama ko an yamirnoɓe yoɓe rewe ɓen andi ko jaboto ko ɓen ara kadi landitore ngol ɗo corto tigui donc affaire shirku no hulɓini ko ɗum ɗo tun Allah subahana taala wisi goɗɗo maydi e mum o yafantako mo o wi inna Allah la yaghfiru an yushraka bi so Allah wi o ha fortande goɗɗo shirkantamo na aduna ga on sonti tuubi ha foray komo maydi e mum ɗo kadi so wi man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna nana ko si onti maydi e shirku on tawa tuubano o yalte mum wama lil zalimin alana yimɓe toñoɓɓe yani alana yimɓe shirkoɓe min ansari morde walloɓe
mayde shirku ala ballo ka Allah subhanahu wa ta'ala o yetti kadi o wi lagad kafara yeddi alladina ɓen qalu ɓe inna allaha wonde Allah salisu salasa ko tammituɗo tatoɓe ɓe ɓe kamɓe fedde go e maɓɓe kadi wi ko Isa e nene mum e Allah Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ɗon kadi ko yimɓe heferaɓe few wan noon Allah ko reweteɗo goto pet o rewidatake e ɗiɗaɓo na fitataɓo o wi wa ma min ilahin tawi noon ala reweteɗo e goonga illa ilahu wahidun sina reweteɗo goto pet kamɓe noon ɓe witato andi ɓen noon kadi ferdi wa illam yantahu si tawi ɓe haɗitaki amma yaquluna e ko ɓe haalata ko la yamassanna no fawi memude no fawi hewtude alladina ɓen kafro yedduɓe min ha maɓɓe adamun alimu lette musuɗe tawi kamɓe ɓe nasaraɓe ɓe selali wigol ɗum haara lette musuɗe no suti e maɓɓe afala e tuubun e ko honɗum haɗi ɓe tuuba ilallahi ɓe rutto ko Allah yastahfiruna ɓe insino e makko ay o sirku e mawde mum ko ɓe woni wadde Allah subhanahu wa ta'ala nodda ɓe tuubu so ɓe tuubi tun o jaɓanayɓe afala e tuubuna ɓe kan tuubata ɓe rutto ilallahi ka Allah wa yastahfirunahu ɓe toromo yaafuye ɗi bakkatuji maɓɓe wallahu Allah ɗo gafur Allah ko yaafotoɗo ko surrowo neɗɗo bonnuɗo rahimu ko yurmeteɗo kadi o wimal masihu ibnu maryam awa masihu ibnu maryama wonali illa rasulu sinanelaɗo pet ɗum ɗo ko noone e nooneji ko wiyata kon a taksir hasr wiyete hasr hasru mawsufin ala sifa ɗo ko haaɗingol sifa ɗon e hoore sifa wiya o feƴƴa ɗon o sifa ɗo mana ko masihu woni nandina ɗon mal masihu wonali masihu ibnu maryam illa rasulun sina ko nelaɗo Allah o feƴƴa ɗon waɗa halat hari feƴƴi kadi min qabli ko attima rusulu nelaɓe goo na kadi kanko fuɗɗora nelede hari Allah neli buy kadi sakkona haw kanko attebude ɗum ɗon wa ummuhu yumma makko kadi siddiga tun ko debbo gonɗinnoɗo Allah tun ko ɗum wonno feƴƴano ɗon kankadi Isa feƴƴano nelaɗo Allah wa ummuhu siddiga neno makko kadi ko debbo gonɗinnoɗo Allah wonno kana ɓe laatino kamɓe ɗiɗo no yakulani toama heɓe ñamay no ñamete no yimɓe ɓe ñamirta noon na ɓe sikku ari ɓen ko malaikaɓe ma ɓen ɓe ñamatano la on gurdari ya Muhammad kayfa mbadi no bayinu lahum no men laɓɓiniran ɓe al ayati ayeje ɗen dari no Allah ɓanginirta ayeje ɗen summa ngor hooti ndara noon annayi fakuna ko honno ɓe yiilira e o gonga ko honno ɓe hoɓɓitira e o gonga tawi ɗe aje no laaɓiri ayi ko nasara gerata e ɗi coociji mum anda ki sam majjere maɓɓe nde ɓolo yuɓe a tabuduna onon o rewa min dunillahi gani Allah ma la yamliku lakum ko joganaki on darran o wawana on ittude lorra wala nafa wona addangol on nafoore mana onon o rewa goɗɗum accon Allah ko rewa toon kadi tawa wawata on duñande lorra wawata on pooɗande nafoore wallahu Allah huwa sami'u ko kanko nano won al alimu anduɗon